Şinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarın heja İro 22 مجدار 2024 اینی بروکسل ساعت 10 لامده 12 همین uçayan dınava rojede peşkeş bikin demdem azadiya reber apoya. Bir yek dengi tekuşini bilind bikin utundiye tek bibin. Jina azat, cibak azat veledine. Tekuşina jine ve meri kola azat bike. Jin peşenga jiyaneye. Jin vivya jiyaneye. Be takuşina jine ve cibak azat bibe. Jin jiyan azadi. Gelin kantona Cizre bu azadiya reberapo Meşiyan Partiya Yekitiya Demokratik PYD ve Armanca Şermezarkira Teşta Giran Kiryali İmraliye bu azadiya fizikiya reberapo Kamışlı u Girkelege meşrumitin kirim. Kamışlı girsel seriya kornişe kombu hatta bu kadar cariyana cotkar Meşiyan umitin kirim. Piştiri ezgirtin evserukat evdeme Remziye Muhammed u endamı desteğe Ruspiyan Abakruşati Suriye Hiyal Hayır Ahvi آخرتمان برخدان ریبرا پو گیرلا سلاف گیرن و گوتم همه به همو هیزاخه برحی آپوی تکوشن خود جوارتر بکن لگی که لگی جی بکشن که پیدش با آزادی فیزیکی ریبر آپو مشومیتی کات گیرم گیرسیا کل چاریانا شهید خبات کن بو حتی بداری ریملان مشیان میتین گیرم ببرجی هر سوکا میسا گی که لگی نسرین داهر و هر روبریم مجلس پیده یا تلکوچری مکسم sabah آخوی گوتم جو با آزادی فیزیکی ریبر آپو امجاد کدن سوز dedim. Eme hatta azadiya fiziki rebera komisyoner bike emek kekoşun afa vidomine. Düçar gotnadı. Dehavditin akhode. Hem sırav dariye hem jî tecrid şermezar kiriye hem jî tundiya gudhundere zindane dite meşandin dinav tecrid ede. Jine jihalebe eme layıqi berxodana reber apo bibin devleta tır pergala işkence u qirkine yalısa reber apo domine. Daxwaznameyn hevditine yen malbat u parezeran jî bê bersivtimînin. Jine netaxê Şeyx Maxsûd Helebê têkildarên mijarê ji qeyranan re axivîn û soza mezinkirina berxwed anedan. هم دخوازن فرالقی کوه هم دخوازن در کوه ناملتی خوی کار کردی مرندنه کردی مچخو شیدانه کردی مهانه دخوازن حقی خوب ببند دخوازن سروکی خوب در کوه هم دخوازن سروکی مرنو مدام ببینه هینگه هم خوشنم سروکی خونم خود ببینه تو 6 سال سروک زندانه دایا اینه محامی در بازی جب سروکاتی بی 4 سال نه محامی هره در ببه ام دخوازن سروک اپو در کوه ام به حسرت سروکاتی نه ام دخوازن هم سروک اپو ببینن ونلم در بازی جام سروکاتی بن اولاد ترک نلم جام در بازی جام سروکاتی بن چطور ایجدانه چطور دمیره ام تخصص سروک اپو در کافه ام حسرت سروک اپونه شله فرقه کرد حتی بن گیمه ده برنادن سروکی خود سروکی خود Jiyekinin ye pesejin çalaken bersivdayine hatta indi daxuyaniye ye pesejin del ser çalaken ev agay hatın parvekirin. Yekin yama bersivdani yaşayıt Arman Cemre ya ye pesejin de 8 مجدار 2024 ande le taxa yeni şehir anavçıya farkına amede saatler dura 21 uçlande lemberi istasyona baz a Vodafone çalaki kirin. Cisedi heşti istasyonu imhabu. Yekin yama ya bersivdayine yaşayıt Arman Cemre 21 مجدار 2024 24 le taxa 500 evler amede lemberi istasyona bazı elektrik ya ser bilojmanın dozgeriye u dadgeriye çalaki kirin. Yekini yama bersivdayine yaşayıt amara ronahiya ye pesejin de 18 مجدار 2024 de saat de yeku nivande le birca bazine ya amede pankarta benivisa 27 مجدار piroz ve dalaqandın. Gerlay HPG mordem Afrin Gut Partiya me PKK 48 sal pay xwe hişt û kete sala 47 enve rojî bi wate û dîrokî li rêber apo gerlayên HPG û yê ji astarê li çeperan li tunerên şertê dikoşin û li gelê xwe pîroz dikin. Navê min mordem Afrin ev îro em rojên dîrokî ra derbas dibin ev rojên pîşiya me 27 mijdarê rastî 27 mijdarê tê salvegera damezrandana PKK 46 saliya xwe PKK derbas kir derbasî 47 dibe
سری دا به روز دیروکی روز پیروز ربری گل کرد ربر آپان پیروز دیکن شهید شورش پیروز دیکن همو گریلاین هپ گری جستار ایگون ها قادن شهر دا تونل شهر دا همو قادان دا تکوشین دادن مشاندن من حوالا پیروز دیکن به گمان خشول این گوته دا پیکی که هاتی آوا کیرن تید هاتی دامد راندن تیبت بو گل کرد و همو گل روزلات ناوین یعنی پیوازوی که گرینگ بو یعنی پیوازوی که زواکاوی دمه هر راستی تندی تنکرنه دهات کرن دواز روفنا دا ریبر آپو گابین دست پیک آوید و پیک دا آوا کرن به گروپی که پیک دا دست پیک کرن اما بنهام میزه دیکن به هزاران قادرین پیک به میلیون سمپاتیزان پیک که چه بونه آلیگرین دوستن پیک که چه بونه به گمان اف جبومه گلکی باته گلکی نرخه نها آرمان گل وادم ناده گلک تفگرین شورشگری هاتن آوا کرن لی پیکی گلک جداهی آوه هبو پیکی راستی آوه دمی راستی آگو گلد و دمی تیر درباست بو جواب و دمی تیر درباست بو پیکی او ظروف او قشول باش تحلیل کرن آنی سرزمان نها جداهی پیکی که اوه یعنی پیکی که شورشه که جبو جواک دعوا کرن لهمبر پرگاله که پیکی درکته بلا گلی مجمع باور به بلا همو گلی جهانی باور به پیکی که ایدی نتنه پارتیه که کردیه یعنی پارتیه که هرمیه ایدی پیکی که با پارتیه که گردونی ایدی با هزک ایدولوژی که گردونیش بو همو مروباهی پیشنگتی دیگه و همان دمی مروباهیش خلاصی خاطر داده بینه ما خواست درباره به روز دیروکی دام به بیجن دی سازی به روز دیروکی یعنی باسیلا به روز دیروکی ام ریبر آپو پیروزی کن شهید شورش پیروزی کن گریلاینگ و آنها قادن شرد برخواد دن تکشیم دن مشانده املوان پیروزی کن Eniyajinin başvuruya Kurdistan'a derbare 25 mecdarı da daxuyani ekta eniyajinin başvuruya Kurdistan'a derbare 25 mecdarı roja tekuşnan dici şiddeti daxuyani ekta u plan saziye çaleken xoş gerekir. Eniyajinin başvuru diyarkir ku evledici erişen mer devleti jib 7 sala 21 be 7 sala şoreşajine ev tekuşna xo bidominen. Xostan hemu jenedici şiddet tekuşne ke hafar be meşine plan saziye jinan u haye derbare giringa 25 mecdarı da seminer u panel برل درخستن شانه کلانان وکرنا پیشنگی جی کروجناوان گلستان تارا و هلو بهاتن لی شهید بویه ور زیارت کرن و چالکن گرسهی ورن درخستن ما موزیکی جبو زاروکان İstanbul'e navendek vedike ma müzik be salan ele amede xabat çandu hüneri de meşine bi teybeti bi duruşma eme zaruken valayet be müzik ne helen xwedigi hinen zarukan ma müzik xabaten xwe berfere dike İstanbul'e jibbu zarukan şaxa ma müzik vedike şaxa ma müzik 24 mejdari de saat 4 handel navça şişli tevekirim Mamusteyn mamuzike jibu beştariye bank le hemu kesan kiran xwestin ku Kurdên İstanbulê wan bi tenê nehêle. Artêşa İsrailê carekê di taxên başûrê Lübnanê bombabaran kirin êrişên duh ên İsrailê yên ser taxên başûrê Beyrûtê û Rojhilat û başûrê Lübnanê de zêdetirî 50 kes hatin kuştin. Berdevke Artêşa İsrailê Avisay Adrea ve sibehê bi daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe ya li ser X'ê de bank li şenên hin avahiyên li Hedes, Hara û Hêrek kir ku demil deswan avahiyan vala bikin û jê dûr bisekinin. Adres İtakir ku ev avahi li nêzî tesîsên Hizbullah hene. Çend kelî piştî hişyariyan taxên navborî bi balafiran hate bombebaran kirin. Artêşa İsrailê ji 23 îlonê ve êrişên hewayî li ser taxên başûrê Beyrûtê û başûr û Rojavayê Lübnanê zêdetir kirine. Di destpêka cotmehê de operasyoneke bejahî li başûr da destpê kirin. Di encamê de wêraniyeke mezin li herêmê çêbûye. Telegodan cememçe saatte peşkeş kirin ana xatirê wedin baş.